mateka y'isi hari abantu bakoze ibikorwa bibi cyane bigatera urupfu n'imibabaro ku bantu ibihumbi cyangwa se miliyoni. Bamwe muri bo bateje intambara, abandi bateje jenoside, abandi bateje inzara ikabije, abandi bateza akarengane. Uyu munsi tugiye kureba abantu 10 babi bigeze kubaho ku ino si ya rurema, turebe n'ingaruka bigeze guteza ku ino si. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Stay tuned. Kadere ku mwanya wa 10 tumanuka tugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga batabarika, wavutse mu 1431 apfa mu 1477. Yari umwami wa Racariya, ubu hazwi nka Romania. Azwiho kwica abantu bamanitse ku biti by'amacumu, aho bivugwa ko yishe abantu barenga ibihumbi. Ku mwanya wa 9 turasanga Saddam Hussein. Uyu warazwi cyane, yavutse mu 1934 agapfa muri 2006. Yari umuyobozi wa Iraq, yategetse iyicwa ry'ibihumbi by'abakurude, akanatera intambara zarimbuye imbaga z'abantu benshi. Ku mwanya wa 8 turasanga Kim wa kabiri Song. Yavutse mu 1912 apfa muri 1994. Umuyobozi wa Korea ya ruguru washyizeho ubutegetsi bw'igitugu bwateje inzara n'urupfu by'abaturage ibihumbi byinshi baza kwapfira. Ku mwanya wa 7 turasanga Osama bin Laden. Wavutse mu 1952 apfa muri 2011. Niwe washinze umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Yari inyuma y'ibitero byo kuwa 11 Nzeri 2001 byahitanye abantu basaga ibihumbi 3 muri Amerika. Ku mwanya wa 6 turasanga Leopold wa kabiri wa Belgique. Yavutse mu 1835 apfa mu 1909. Yategetse gukoloniza Kongo, aho abantu basaga miliyoni 10 bapfuye bazira gukubitwa, kugabanyirizwa ibice by'umubiri no gukorerwa iyicarubozo. Ku mwanya wa 5 turasanga Idi Amin Dada. Wavutse mu 1985 apfa muri 2003. Yari umuyobozi w'igihugu cya Uganda mu myaka y'1970. Yicishije abantu barenga ibihumbi 300 ku butegetsi bwe bw'igihugu. Ku mwanya wa 4 turasanga Pol Pot. Wavutse mu 1925 agapfa mu 1998. Yari umuyobozi wa Cambodia wakoze jenoside yishe abasaga miliyoni 2 hagati y'1985 n'1979. Kadukomeze ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga Mao Zedong. Akaba yaravutse mu 1893 agapfa mu 1976. Yari umuyobozi w'Ubushinwa. Politika ye yise Great Trip Forward yateje inzara yahitanye abantu basaga miliyoni 3. Ni inzara iza mu bintu bibi byabaye ku ino si, aho yitwa Great Chinese Famine. Ku mwanya wa 2 turasanga Joseph Stalin. Yavutse mu 1978 apfa mu 1953. Yari umuyobozi wa Soviet Union, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Yateje kwica kwa miliyoni z'abaturage, bamwe bishwe n'inzara, abandi bishwe n'iterabwoba rya leta. Ku mwanya wa 1 turasanga Adolf Hitler. Wavutse 1889 agapfa 1945. Yari umuyobozi w'Ubudage mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri. Yateje Holocaust iza ku mwanya wa 3 w'ibintu bibi byabaye ku ino si byahitanye abantu benshi ku ino si, aho yishe abayahudi basaga miliyoni 6 abaziza uko bari. Aba ni bamwe mu bantu bakoze ibikorwa bibi cyane mu mateka y'isi, bagatera intambara, urupfu, jenoside n'akarengane ku bantu n'ibihumbi. Hari amasomo menshi tuyakuyemo, ariko amateka dusaba guhora twitonda kugira ngo ibyawe bitazongera. Wowe ninde ubona muri aba ngaba bagutunguye cyane niba ugiye utabikwiriye, yagakwiye gusimburwa nande? Niba utarakora subscribe, kandi subscribe, like, share, comment, ubuke no gukanda ku nzogera kugira ngo buri kiganiro cyose dushyizeho ujye ukibona mu wa mbere. Stay tuned. Adapted and rebuilt. As we remember these dark moments, let them serve as warnings for the future, so that we learn from the past and strive to create a world where such tragedies never happen again. If you found this video informative, don't forget to like, share, and subscribe for more deep dives into history's most impactful events. Thank you for watching. Would you like a powerful emotional outro or a call to action focused conclusion for better audience engagement?
Studio microphone scroll.